Kynshi Bangla Social and Cultural Sports Club kesngini kong jong katayo kelasdang ye kelumpung kenjat bol kebalai sengi ke 3 days knockout football tournament arajar arpulai kebelapelong habadan yelek ka jong kesnong Kynshi Bangla ha keba kejingya kun semi final kebening kong ha katai kesngi kelelong hapedeng ke MLP FC persya ye ke Nyovasa United FC na Giant Hills. Ha kejingya kun kebelalong hapok madan hapedeng kini kikenhun kalong kebe itenat bah ha ke kelas step ke Nyovasa kala klan bor bah banya ke MLP ha keba kala yok thep artli kikol lingbau samla Jeffrey Surong batat haduk bakut ke kelas step ke MLP kamshim lalak ban penpai wat tang shikol ru. Henry ha kejing sedang jong ke kelamit ke MLP kelas dang ban penpau ye kejing klan bor ke jongka bat day ha ke minute ke banyo pesan kala yok ban penpai shikol bat ha ke minute ke banyo punyo kala penpai sa shikol bat tat hajan bakut jong ke kendai po minute ke MLP kala yok ban tap sa shikol bat haduk bakut kejing le akai ke MLP kala lak ban Pynliem no ya ke Nyovasa dalai la arkol. Hagani ke por ke pemerintah kat ke bagi laai kerpat ini lang baro ngin sngau bha bani yeng bat ngin tem ya ke team song jong ke ri khasi ke bai ke jong i ri khasi na i Additional times 4 minutes.